Mına tuğanlar öte sonun uylar bugün satuğa çıkıp atat mineki. Aldıda videolar bolat. Torpoktor menen da var, azı torpoktorunu da koyabız. Mına tuğanlar. Birinci tuğut desеңizdер, birinci tuğutuna. Sağan desеңizdер, sağanı da var. Mineki tuğanlar. Boğuz desеңizdер, boğuzlar var. Bunlar mına birisi. Birisi mineki. Üçüncü tuğutuna muzosu erkek. Muzosu erkek deydi. Uy kayrağa çıkar. Kayra uy boğuz, Mına torpok çoğayıp kalıptır. Öyle dostlar. Yerinderi mına. Sağaçı. Mana dostlar. Litra boş. Hazır 22 litre süt kalıversin. 22 litrege, 5-ge. Bu qancha litr süt beradi? Bu hazır 20 litrege sağ alsın. 20 litrege sağ alsa болады ekan mineki. 4 emchek teң işleydi. İşte mına. Mana tuğanlar görüңүздөр. Mineki, çıkıp atat. Boldu. Polni. Süt kanaldарын görüңүздөр mineki. 9 baş. Буларды каяктан, сандыктан алып чыктыңбы буларды, Бектур? Çıkmağın eşimge. Таап атасың клиенттерге, сурагандарга. Assalomu alaykum. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, алыстан, жакындан көрүп жаткан мекендештер, саламатсыздарбы? Мал чарба көрөрмандар. Бүгүн 31 март 2025 жыл biz Moskva rayonu, Чүй облусу Moskva rayonu, Беловодский Серетенка деген айылга келдик. Мынакей Бектур инибиз ушундай уйларды чыгарып атат сатууга. Тугандар музоолу, боз, мынакей алдыда маалымат берет. Момундай болгон биринчи тууттар да бар экен тугандар. Эгерде кимде ким алам деп жүргөн болсо, назар салып көрүп туруңуздар. Номерлерин коёбуз, чалып байланышып алсаңыздар болот. Бектур, ассаламу алейкум. Иштериң жакшыбы? Жакшы кандай? Болот абы. Кана, ушул музоолу уйлардан баштайлы, Музоолу уйлар мына birisi. Бирөөсү мынакей. Üçüncü tuğutuna muzosu erkek. Музоосу эркек дейт. Uy kayrağa çıkar. Кайра уй бооз, Мына торпок чоңоюп калыптыр. Бул кандай порода? Bu Ayşir poroda. Айшир порода дейт тугандар. Мына Айшир издегендер болсо, торпогу эркек. Канчанчы торпогу бул? Керефот. Üçüncü torpuk oluşu. 3-чү торпогу. Мынакей желиндерин көргөзөлү достор. Yerinderi mına. Саачы. Мына достор. Litra boş. Hazır 22 litre süt kalıversin. 22 litrге, экинчи чакан алып келе турган экен да, мынакей артынан көрүңүздөр. Litrege çeyin verdi. Biz hem hazır 20'ye 22 savat alız. 22. Жем чөп жакшы берсе дагы берет. Мына торпогу менен тугандар, эркек. Муну алсаңыздар торпогу күзүндө эле актап койсо керек кийин. Буйруса. Баазын айт, Bunun жакын. bağısı 260 bin som. 260 миң сом, 250 verilgen yok. 250ге берилген жок. Туган. Бул кайсынын Narkınıkı. наркы? Мына уйдун, экинчи уйдун. Торпогу экен, эркекпи? Эркек экен, бул канча күндүк? Бир жумалык, Мына тугандар. Бир жумалык экен, мына ушул уй. Кана, канчанчы музоосу бул уй? Уйдун торпогу? 4-cü deyten. 4-чү, мына 5-ге. Бул канча литр сүт берет? Bu hazır 20 litrege sağ alsın. 20 litrге саап алса болот экен мынакей. 4 эмчеги тең иштейт, İşte mına. Мына тугандар көрүңүздөр. Мынакей, чыгып атат. Болду. Polni. Süt kanaldарын көрүңүздөр, мына киндиктерин караңыздарчы. Мына тугандар. Кимде ким алса буйруп насип этсин демекчибиз тугандар. Bunun bağısı 175 bin som. 175 миң музоолу. Dükkan bağısı. Мына тугандар, 175 миң сом музоолу ушундай уй. Бул пародасы кандай? Алаттоо, таза. Мына алдынан да көргөзүп коечу, мынакей мүйүстөрүнөн көрүңүздөр тугандар. Мына достор, номерлерге байланышып доставкалары кандай болот, Бектур? Болот ата, башка Тажикстанга Бардык аймакка, Тажикстанга дагы бар. Тажикстанга 4 Тажикстанга чейин кетип атат, Өзбекстанга жок аны. Өзбекстанга жок азырынча. Бул бооз экен, бул. Bu boz mu? Канчанчысына бооз мынакей. Көрчү, запастарын көргөзчү. Мынакей, тугандар. Ушул эми мына тиши картан кенде парвасы бул. Ошентип көрсөтүп койчу, кана удобный болор бекен. Көрүңүздөр тугандар. Токтоп тур. Мына болду. Тишинен дагы жашын билсе болот, Жакшы, мына. Бул канчанчысына бооз дедиң? Bu 4-cüge. 4-чүгө бооз. Канча ай бооз? Bu 8 aydan ötüp kaldı. Мына желиндери 8 айдан өтүп калды. Бооз баасы Bağısı 185 bin som. 185 миң сомдон сурайсың, Түшүп бересиң, жол керек. Жолдорун, Мына тугандар. Андан кийин бул. Boz mu bul dağı? Мына көрүңүздөр. Elim cinsi bu 8 ay. 8 ай. Мына 8 айлык бооз,
Mına aldından da görsetek. Bul Alato deyit Bektur. Bu üçüncüsüne boz. Üçüncüsüne boz. Densoqlar жақсы, жеп içleri жақсы. Jep içleri büt. Aha. Mına Bu 25 litrege çen süt bergen. süt bergeni. 25 litrге чейин, 4 emçekten işleybi. Рабочий. Mına süt kanallarını görüңүздөр туғандары. Mına dostlar. Şaşılıp alsаңыздар болот. Алып да атышат, жетишпей да калып атышат көбү. Bunun bazını aytıp koy Bektur. Bunun bağısı 210 bin son. 210 min. Bul ha? Bazına жараша uylар eken de tuğandar. Görüңүздөр mına. Videoga tırs like'lardan urup sındırıp görüңүздөр tuğandar. Başka bir tuğandar da görüp alam dep жүргөн bolsa mına себепкер болуп калабыз. Каласаңыз музонуну аласыз, каласаңыз боост аласыздар. Каласа биринчи тууттарды алат, туğandar. Görüңүздөр. Boz bunda. Bul. 5 ay oldu hazır bozdular. 5 aylık boğaz. Tekşertip emetip beremiz. Bunun boyu kança çıkıla? Bunun boyu 1.42. 1.42 muzosu teyip turat deydi ha. Gelinlerin görünüzde. Birinci tuğut ha? Bu ikincisi tuğut. Ha, ikincisi ne be? Ha, oldu. İkincisinde tuğut eken. İkinci tuğut eken. Buna bu paroda kanday? Bunun paradası Şivits. Şivits deydi buna. Menesinin Şivits deydi. Tuğanda görünüzler çımda. Şaşpa görgöç berelçi. Buna tuğanda. Video like'tan urup görüңүздөр mına. Bunun bağısı 165 bin son düşüyoruz. 165 min so'm düşөсүң, ha? Mına общий sаны, жалпы sаны туğandar 9 baş. Bulardı kayaktan, sandıktan alıp çıktı mı bulardı Bektur? Çıkmağın eşkimge. Tavatazda. Tavatazın ha klientlerge, suragandarga. Mınday gündörü dele çalıp surap atacak. Ha, жақсы. Mına uşulu жақсы kene. İkincisine bu jakında ele kaçtı. Jakında ele boz. Videolardan beri var. Bular sağında. Sağın azı. 15 litre 16 litre sütü var. Mına dostlar 15-16 litre sütü var eken. Tuğandar boylu eken, en çoğun uyuşul eken, 1.52 boyu. 1.52 dostlar mına. Alıstan da görgözüp bereyim, görüңүздөр. 1.52 de tuşula boyu. İkincisini tuyt tuğsa. Ha, ikincisini ele toyu bu. Buyursa Jaş boz eken. o. Jaş, boz, ikincisini toyut eken. Hazır uçurda Tuğanda 28 geçen bergenimiz. sütü. Жаңы туğanda bergen eken. Hazır 15-16 berip atar. 15-16 euro da. Jem çöptü жақсы berse керек dağı. Mına dostlar, görüңүздөр. Төртөөнөн тең жел süt чыгабы? Ha, жош уйлар экен, Bunu Oy, mına sütlerini qarаңыздар. Süt koyuq eken, Sütü var şivitki boyu. Жақсы. Plem kartası menen bu. Ha, bu. Bunun plem kartası var eken dostlar. Tuğandar görüңүздөр. Baası? Bağısı 285 bin son. 285 plem kartası menen berezin, ha? Mına ki. Taza Şivits mi bul? Kazağın düşüyor. Kazağanda Şivits deyt mına. Görüңүздөр. Plem kartalары menen eken. Andan keyin bul tokol, Birinci tuğutta. Birinci tuğut üçөө бар eken dostlar. Üçөө birinci tuğut. Bunu görölüçü mına. Kindiklerini qarasаңыздар tuğandar. 6 ay eken. Bozduk uç. 6 aylık. Boz. Boz 6 aylık. En geç uşu. En geç şu. Bro yetti ekeni. Et diyor. Bunların plem kartaları. Bulardagı bayağı 1.45. boyları 1.45 çıgat. 1.45 o. 1.45'ten çıgat eken. Tokol eken de. Taza kandı ha. Plem kartası var mı bu da? Plem karta var. Бар eken. Mına tuğanda görüңүздөр. Bul kança suraysın buga? 280 bin son. Bul 280 min so'm. Mınaki. Görüңүздөр, çalıp, baylanışıp, süйлöşüp alacağım. Muzosu vurunup kalgan. Bula 7 aylık boğaz deyt. Mına jelin görüңүzдөр. Muzosu vurunup kalgan bunun. Muzosu vurunup kalıptı tuğandar. Birincisini tuyt. Bunlar 2023 yıllar. Mına tuğandar 2023 yılkılar eken dokumentlerinde. Dostlar, mına bunun kança suraysın bunu? Bu 260 bin son. 260 min. Birinci tuğut. Tuğandar, kunacındar. Boğaz mına. Eğer de kim kızıkkanlar bolsa alam dese çalıp baylansanızlar bolar. Hoppa, nomerlerini koyup koyuyoruz. Anan, oho mo. Gelip göröm degen bir tuğandarga mınaki gelip de görse boladi janынан. Mınaki, bunun qarаңыздар, ötө жоğun. Bunda birinci tuğut. Bul ha? Birinci tuğut tokol eken bulda. Bu çoğun. Boyu 1.47 kaldı. Boyu, buna jelin salıp koyup turgu. Boyu Bu da 7,5 ay şunday. 7,5 aylık boğaza. Boyu 1.47 çıgabı. Bundan çoğun eken ha bundan. Bunlardan çok. Mana tuğandar görüңүздөр. Gelip tartı alışat. Qarap ha. Görüңүздөр tuğandar. Bunun bağısını aytıp koy Bektur. Bunun bazı 300 şu. En kıymat uşul eken da 300 min dep surap atat. 90 binge berilbeydi. 290'ga berilgen jok. 290 minge klienti var eken berilbeptir. Eğer de kimde kim koşam alam getirgen bolsa süйлöşө berse bolot eken. Bunlar hem dokumentlerimden de. Dokumentteri menen de taza kandı. Şivits. Şivits. Şivits var.
4-чү поколение деп. Биз кайталап коюп атабыз, угулбай калбасын деп. Туугандар, 4-чү поколение деп айтып жатат. Доставкалары зор болот, Кудай буйрса. Доставкалар болуп атат, эч эме жок. Мына туугандар, кимде ким алса, мына bundan кийин дагы мурун алгандар болсо, буйрусун. Бар жок жакка доставка. Кетип атат. Ош, Баткен, бул жагы көл, Талас. Машалла. Мына туугандар. Жетишип алып калыңыздар. Эгерде кимде ким издеп жүргөн болсо, мына жалпы саны 9 баш, музоолусу да бар, боозу да бар, биринчи тууттары дагы бар экен туугандар. Мына музоолорун көрсөтүп коюнчу, мага могу жактыда могучу. Чоң эле болуп калыптыр, эркек. Сүт ичпейт бул. Булбу? Жем жем чөптү чөп. жейт. 3 айлык музо. 3 айлык музоо экен бул. Мына бир жыл чыдап багып койсо, акчасы актап эле калат могу торпокту. Мына туугандар ушундай. Бектур инибизге чалып, байланышып, калган маалыматтарды сурап, бааларын сүйлөшүп алсаңыздар болот. Доставкаларын айткан жериңизге доставка кылып берет. Буйруса, үйдөн чыкпай, диванда жатып, чайдан, кофеден коюп бүтүрсө болот экен да буйруса. Мына туугандар, көрдүңүздөрбү? Өтө сонун уйлар чыкты чынында эле. Бизге дагы чалып атат, мен дагы жетишпей калдым. Өткөндө эле сатылып кетиптир депчи. Дагы мындан кийин дагы болобу? Болот бу. Мындан кийин болот, Жана номерлерге байланса, Мына туугандар. Ушу менен видеону аяктайбыз, достор. Туугандар, мал чарба көрөрмандар. Сиздерге эгерде кимде ким алса, буйрусуп насип кылсын демекчибиз. Мал чарбаңыздарга береке берсин. Мына ушундай. Бектур сага ийгилик, соодаңа береке. Мына туугандар, көрдүңүздөр, чалып номерлерине байланышсаңыздар болот.